Kuşların ganimi. Hayır. Hı? Hatta kuş tuttan ola. Kuş tutun. Namdan vereyim kuşlara. Gel nereden götür. Gel yem götür. Nam götür. Qaqaşdır da, de yaxçıyam. Qaqaş. Ne bu dedi? Qaqaşa salam ver. Yukarı dediş qaqaş. Qaqaş diyor evləndedir da. Yedidiş. Yo. Ben at kuşlara. Yem at kuşlara. Ha? Yem at bir dənə at. Ne kuşlar geldiler? Hayır. Hamısı atma. Bir dənə. Nam edirlər ana. Tut da. Tut da. Kuş uçuyor yukarı. Hı? Uçuyor nerede? Nerede kaçıyor? Səndən qaçırlar. Qorxurlar səndən. Nerede kokuyor? Qorxurlar. Ne dedin? He. Qoy dərsindən yesinlər. Ne bu değil? Ha, Ruma gəlib yiyəcəklər. Kuşların qənimi.